Nina wikwati musiaisi avonde vala watindile watindane sana. Ili ni udhocha ndini wa kilungu cha Thambalala muthenani wa umundi kilungu lai kuokia kila wathanda tu kwambia saili na miungo ina siaweyo ndini wa TV ya kuya Mutongo TV ngwatanio ya mukamba na wete wa ninyi Veronica Siombua Willy na mutai wito ula ni Reverend Grace Kalama. Na ini musiaisi ati udhocha tukavikie kutambania mwe kumayu gina muthia wa kilungu kito tutunge obeani kwithi wa Willy tuwe wimwati wa kilungu cha Thambalala na nituonete wukikana nitutethetie mbae na ende usuni wo moyo witu na ende dawe na kulyo wenda umanyayo lwa kilungu cha umundi kana undu kwenda kutoa ni mutai witu na uvikie kutuma ndino wa namba ile 3 kenda 5 ile 3 kenda 5 na umbati kila bandu bonde ta Veronica Siombua Willy na ende muthanani wa umundi ti 30 na sia yulua undu sena sito sia ile kuikalanya na simasio kana kaile kusubi wata ibindani ise na sito sibingire maskulu na kila ibinda yo ndeni kenda wethie mwana ndana bikia na kulwa na ende otwende tela medito maikule makulyo ma mundu atono kwata kana kaume ata masama twitikilia kana ndatika sia twitikilia etukwetha pia tinene ya yulua undu utono kwata kana kaume na ende ndio guthocha musia isi ato wabikie kutamba nemwe kuma yu ngitha muthia wa kilungu kito. Reverend karibu. Thank you so much Siombua. Nenda kwa kwendewa ni ukeria musia isi waitu esietwane ya Yesu mwana wa Ngai na hata iwe ngitunga mubeya kwa Ngai nundu utunenga ibinda yingi nituyenesa kumatwatani se wathanda tu Yesu nondangite ngoya kwa ni kumwenda Ngai nitungia Ngai mubeya kondu wa musia isi waitu ula wanyubie Thambalala na Asya ni mutereti aingi ni mangu ne yesimu aingi moatembe amoka na toka tona na tono ni thire ngimatavia obisi wakwa ni mobile na muno ni ngomaniana andu masaku nundu no baba irita katikati ukethia mauma ilobi mauma na kuja kwita wa mutitu wa ndei mauma ba tuyuka tuikomania masaku na tuinena kuni na mubeya kwa Ngai nundu wa onthe alamo kitenda ma mention umwe kwa umwe na indi kuye aingi mambiye ni kunenge ngethi tuina chathi kinene ki kwamba andu meta wa andu mamusi wa mbaluko mbaluko meina chathi kinene muno kila meina chathi cha kuja itema kila kitawa cha ntheo maisa atu isa itema na kikonde ila niyo keki ya mukamba na onthe bamwe na musita wa wamba kateta na kadhuli twetha na chathiki sio na onthe maimbiye ni kukethie na indi mutumia wito wa David Mutiso ambiye ningwete ngethi cianu ambiya chathi cha mwitu wake kiwa thanthatu ukono mwanya ni kutwa Thambalala bau na indi andu aingi osa sionthe nundu ni andu aingi ala manda bisala no twenda kumanyisia ni kulia museisia wakwa tuthini wo manyisio wa mawo nkio weta manyani tukwendete muno vyu na indi ndo aweta topic nseo Syana simusi ibingi skulu na ingetio siende na kubinga na tuina mubeya nundu wa Ngai kutunenga na kutwathima na Syana Asyai ingi ndelia mekule Syana isi huli kabingo ende isi ababala sekala na wakana na gogenda ukwenyu kamusi at least kaka change diet kaka thauke kewe kalila kakomange lakini kukoma ni mapendete muno kayonga leko yengi na musi ye kuli kabingo ende kweli kabisa yosena sele kala nyata si mele kala nyata na Syana sio withie kila mundu ndekuigwa aikulia akasio kende kana okie kwikata asanda Siombua nundu wa ikulyo iseo nundu chuwane na nicho asima kwetie kunena makula Syana Syana maningie mwalimu na wiki amebanga Syana ni sia mwalimu actually Syana sia bikamu simewa asili tamoyo ngwithi amekulia ikasioka skulu indi lakini twibamu seise witoto kwa Syana ni nseo na tinene tase kana musiai niwe Ngai ya keli ya mwana Ngai aomba anengie wumbi mundu na ethape mundu wailite eva kubi na munyanya wa mwana eta wa musiai ni wa nalilikana ndeto sianga ila waweta kiu muthukumi wa Ngai ukwitwa Manoa ena mukame kalite mengungu miaka mingi nebukune yeuze tawaya asili charges tikisungo kilungu ni chai 13 musuwa wa nyanya
pau kwambia musoa wambe panene tobo wa undu mulaika wathokeiye mundu muka wa manoa amwia wingungu indi nuthi kuitaba no kasia mwana na atawe wa kila kithuku ndukakinywe ona kila kitona cia ndukanywe na acokewa mwana uasiawa wensi ndukabite atawe na yula manoa ila mukawasembie kula kwimume amwani na athokewa ni mundu na ambia unanona musoa wa nyanya 13 manoa asia aboya ngai amwia ngai ula mundu ni oke ula unathokiye muka wakwa na oka musiaisia bendi tongwenda ukwate bau asia mundu usioka amanyishie undu umwana twemwika atumanyishie undu tweya mwana uyu atumanyishie mwana uyu ni wa muthemba mwao actually nicho tukete kunena mwana ni wa muthemba mwao no mwana akaewa ata musiaisia musiayutu edukesie Syana ila tunengetwe ni mithinsiyo ngai atunengete ta mithinsiyo na nicho kutumie buku ya Sabuli wa yana na miongole na muonza pau musoso wambia musoasia kekayoba waka nyumba na vete bawithio uyashia ni muathime ulathiaka wake usuitwe nisio nundu ndakasono kampingiloni yila amaitha mamukia yila twaya Syana sito nesa ebika bandu o muthenyomo ona kautrie yana thina ona kaukwina ucha ona kaukwina masindo lakini twashie ya nesa ebinda Yesu obika ndwithia amaitha maituthekea membingiloni na bekindu mukambo nenete akasi asia mwana timotumbe ebia ona kwethe wakwina mathina ona kwethe wakutena leu ona kwethe wamajie wana mathina kana amwe mama umanga amwe mama budhasia amwe mameka na mama imi street mwana timotumbe ebia kondi enda kwasi ati chambe musiai Syana nesienokie ekana na complain ngai manyeshia undu Kwikala na Syana siakwa na nginena nasie tuikalite ebinda ya dispensation yikibathukanio Syana ila tukwea ti ila ithie tunayawa musia yombe thukesie yutwana tula yutukwea tutheilie we undu unailie ni twana twikibathukanio nundu kwende na kwithwa twende na develop na kwende na kuka maundu maingi mekibathukanio na sindu tutana siewa sietwa rights cia Syana shinoka na wethia na kokana ni kesi rights yako yuti undu twatumba wasiombua Ndio twakuna wamba katukamesia itauku miko katolika twakuna wana miko katolika yukana kaukuna na miko kayekwo ninenete naiti ati mwiya inakumanyishie undu Kwikala na Syana siaku nundu Syana sikibathukanio sile siai na nginena na kumusiai ndio si ubikio umetite report form pe kamweka kwetie ndi na kangeka kwa toi na kangeka kwetoa na kangeka kweto chao kila kana kombitwe keki bathukanio with a different ability na mwana yumanisha kana uloko kwata ni woka ibasa actually sio mga kimani ashu ona kimani asha mwana la ukana mbemwe ni woka the success ni woka the successful ndini wa maisha actually kwa research Syana isi aba katikati sita a moderate student ulotembe muno no uteitina muno Syana isu ifailia muno ndini wa maisha kuni ongwasia kana kaindetermine wa na max yala kana kwatie ukethia kana uketa ndia kana uketa mungenge kana uketa ngombe ngumi yasio bisi wake onetha kakwete chao ni mwana na abikia kula kwenyinya chambe onwe wendo kwe wendo wa musiai na mwana musiai umbethukeshe your child must be your priority isibetwa tukita ko prioritize maono please your child must be your priority ninenete hata nimenete ati ethi mwana waku umandhie masaa makwikala nake sio bwe siku asima tep sasa sino makwatanie ukithia aumi aendie wiani from Monday to Monday kuma Monday wiani na wathangatu
ni wendie siathini siangone mwaito siangone mwaito ile twakwatanie na wachumwa nundu ni wa praise and worship wendie kuya pastor chi andi mwe ndato teves sema deni nazo asene mathini ndio tikiti yao na kwacho kitagwiti yukwa soni asiopwe mwana akwa mundu ewiane manti kubika wakatano na wathanda tu amuka aendete chathini cha ngone mwaito na tuikua wasahau mwe wibikanda na nundo ni weekend ni wakoma ngabanini kwa onanda na uachai onande undoneka onanda nesomenya mwana ili hata onanda nesosisia ubo wa nyumba yake na indi athingone mwaito ni watukiwa eso bika nyumba saa 5 na ngai natutethese nundu wangone mwaito mai we isindu isi etie thina na siaete mikalile ngi mithuku nisi ni siethia aka ni malikile kunywa methima kuite tusuba twa kunywa tulane ndi this to wine I don't know na say this a wine ngibula nundu na atakewe kunywa na soda akana na soda wa Sprite aka malikile tabia nyingi ndoko actually God is against that. Bidukese ine sa mama mu bidukese. Unywa mama mukwatishie kunywa. Ndini wa kwasia niendete chathini na nundu inyonde ini chathini ikiwa ningone mwaito kana ni bash kana ni chau ochumukite sitoila moikita. Bwithia andu malikile tabia ni ite utethia. Na mundu mukosi wa Yesu inuka saa 5 no nywite ona kokweto bo wa Syana. Ndabika nini noete. Ndio na Syana ikomie. Ikomie. Na kwacha ayamukatane hypocrisy akawiye pastor chi adi akawiye pastor na india mina kuwiye ilika praise and worship no thaidi na uthaidi wa thela ni methia wana kukoma na mama mama majikomana na mami no komana bado saa kenda kwikielo kingi Deja thiki nyemeka hata maenda maithi chathini na Yesu abikamusisa itatu surely akona mwanya wa Syana ndi musia yumbithukeshe no mantha mwanya wa Syana sieko nundo jila wa mantha mwanya wa Syana siako ni witonya ku open their minds wanafungua mioyo yao muna chat munaongea munacheka muna relax umanthe mwanya washo wewe nyumba kila kingi umanthe omwanya wa umali obandu umatry out mabebenze bengi ma feel loved madima wosota meko malilati madauke me surely mom and dad loves us kila kingi gwendo nena na kumusiai ni kanana so Syana the best person wa usiea tawanyinyane ubo wa Syana kwenu choshaku actually tutanisia nago nundo su ni wo wanangie Syana muno kana ithio bya kwandi kana kwa sister aku kana kwa bro nundu wina mwanya wa Syana siako wina maundu maingi okweka na kana nundu dikabingie skulu kaithi kwa nko kaithi kwa auntie kaithi kwa sister kaithi kwa cousin kaithi kwa soso shago ndio lea maithi na tuyikulea twena siombua inde tuyasiati kethingethi na kathingethi kaicho kaula kwenyinya na kula kwithe na etha ni batonyeka kaendanie naku kuke kwikata kekuthi nundu andu ni mabindukie ni kuona mundu tamwitwa mwenyu inde timwitwa mwenyu. Asante. Ekatambe kuongamilia bau musia isia withini wa kilungu cha Thambalala na ende ekatambo kwa totandi diani tusioke dio mituki wala tende na kunena nisia yulua Syana undu siele kwewa muno ibindani isi na situ ibingite maskulu kato kwa totandi dia. Musese wendini wa kilungu cha Thambalala na ende ni kilungu chake letha ni ndo wa vingo ya TV yaku tuende na kunena sia yulu wakwe kwa Syana sito undu asimelo ikala na Syana sio nikenda withie Syana nisiabikia na kweyeka undu vailete we winene ya yulu wangethi nini nena wangethi ndia ethe Syana ni siuthiko ya kwa aunt sienda ngethi ti kuthike kalevu ngalita nundu andu ni mabindukie nutonyona woni mwitu wa mwaitu lakini ndu isingoni yako aikwikia mwana ndutu pollution ya akili ya ngo ya medho nundu dwisila mathi kukwandi by the way siombua mwana kwa jila Syana isito sindeni wa teenage
ciana ici yendete kuja tasikiwa miao muno mundu lo mekia miao don't usifanye wanakuwa namchukia lakini jila wathi kuundu isinde kwe wandu keke na jundu ethia igwa puta papa seo yunundu kwa kuno limit ye nundu bese twali to limit simu na ethoni simu nike utumia imonta that simu osishe the kind of communication ila sio communicate wa peki ndukinge kita wa TV itotetwe nayo please pesi ndukailete kuonekanisiana wailete ku limit pesi ndusita waitindo wailete ku limit ukethia kitindo ki na kinena nasie Syana ila iwe si intact italeketwe itindione siombua mwanakwa no so Syana ile sikaba no mo atongo yela mekaba indi ula waekiwe nditu yangaye kwasio ula wenka mwana wake eke undu ukwenda ananga mwana wake mwana waku no baka ethiwe na miomena na jitu sila wamulecha athi kuna aithia ile kwa ndwithi aba imundu ukungana nake eikondu ukwenda na kuyambi wa tabia ingi aya angini mainda aba kabio mi street mwana waku ninena na mutumia ungia naendie muka wake ndethayu no etiwe na yuo so Syana atwa ya sister wa muka aya ke kalena sio ni mbia ayo eiwe isi atakataka wako asi na swani akana kajiwa kajiwa theko ni wasimu we isi atakataka wako yani anduma Kwikala na Syana sia kunesa mayiko kuni wena nena maithi kukethania banyani ba na methi kubikendi na tiko thiko toa bau ithi wa responsible kwa Syana siako kila kingi learn to listen your children kwa si matendete kwithukise Syana it's like undu nasa ni nasa naisia na nasia mushai imanyishie kwa na Syana siako ngewa na ethani batonyeka walite kuyanga wana sio masaisie and learn to listen your children medukesi nisi asinye baimanya bayithuki ya Syana mwana ndithe imutabie ntie ndo Syana na bahandi ya iwanekana mukamba aneni Asyai utatabwa ni mwana ndamwe utatabwa ni mwana ndamwe learn to listen to your children kila kiakata kingi ni discipline your children Biblia yaitye kiboko na monsio shuma sia utumanu mwanani na tiko mukuna tangite mukune umwe ni ukunie kusena na tingoni siaku actually trust look at discipline mwana la wewite wo ona wewite wo wingi bitata ambao kuna jikata ilike ingo na indi mwana uimu discipline utena wo uimuya mwende mutabe nengu kuna nundu wake tumiki na ndi kwenda tabia hii basi asiye ingi madhuka ajila makosa malika ila wasaidi ya mwitu wakune mwito nigo wathuka na wambi yo mulonja siombua Syana nisi kuitaba nisitaba kanoka kaitaba ona kewa form 1 form 2 etha mwana waku ni walika kindu ni chokoyo ila waitaba kuitaba na kana kauka kuitwa tiko nai na ini la yekiwe na ethi wani chekeka peki ndukita waki wicheteka kipalanika jue mwitu waku ni witabie na form 2 jua na wa mulunja ni gukwikwata jua na wa mutethia Syana ethe yake mukune peace wito yuko kitethia tikile mwana Asyai na Asyai ajiwa na kindu kasioke na mwana itungo skulu asome na mwana ajiewa onesa ayonwa kiti kiseo na kiti kiseo ninonete itumasa iye ona mundu form 2 na mundu ayiso vika university na mundu ayiso tweka ni mundu wako tethia kwa kwitha mwana ni witabie tiko kumanisha mwana ni etwe mushaini wailite kwika kindu kita wa recover a child ona ethi mwana waku ono ambiye kunywa drugs ona ethi mwana waku ni wambililie tabia ute usielewa yuko kali kamuno tiko undu takwikala na mwana waku umanye eika niki Syana sia vindani jisikala ibindete mushai Syana ni bear witness inena usio na asie nyumba na nibindetie na kana ndukakona na ndukaiwa kainena na nutonya kukasium manya mwana waku abindesheke nundu ni chabata koti wangu nena musiaisha wakwandia siate no tukalania na Syana sito na munoindi tuyimanyishia ndeto yangai
na eka kuimanisia ndeto ya Ngai kuikoka. Let us live by example. Syana ila ineawa ikondu ngwasia na tio ndungwika ni nathelile musiai mundu muka ndwe kwatia mekwa wenu kayo tuko kila muthenya na syana cia gunisi wendu unelele mutumela na nisi wikana sana no yambe yomea wenda mekalenesa it can't happen. Mutumia naku live by example. Ethani kwa satuthi kanisani enda kanisani na syana siaku no mujuma na syana siaku usionie ngelekanyo no wambelelia okumasome ya Biblia musenwe bishop wa nyumba yaku mama nuwe pastor wa nyumba yaku o mukathaitha Ngai ni sai wa syana imwe na kalile na syona Asyai yesimbia pastor mama ni watu ikienesa nundu tosa miswa ya Biblia nange wasya Biblia sisi ya Asyai wana kila wiyo wewe amaimbia mama ninge wa miao utoea nange mae yangewa sia Biblia na yuo no muthi mambia ande ngewa isuni sia toterisie ndito ya Ngai yasia tuandike miao ya Ngai ona bamo kutani Syana ikamanyeka na kwingai utonya na endi kila kinge tumia Syana kwawe tumia Syana kwa boyi tumia Syana kuitwa kwa satani tumia Syana mba yuo thabi andu athuku watu amba eta wa mundu muka na kana ndisi asia mwe mewa anakiame utwana mewa ta class kutwa andu mba uitwa muka wakumba uitwa Syana sia kumba uyiwa atagwo wina class keulo nyira watu wa muka wakumba niwe wesahauma ukamutia nyira watu wa Syana sia kumba niwe wesahau umaimba ukaitia. Mungu atusaidie sana tupende watoto wetu na tuwaombe na tuwaelekeze kwa njia za Bwana. Ya sendeto ya Ngai kuni ya Proverbs manisia kana zia ila kailite kuendana yo ona akwa na cha mwisho ndini wa Syana tuimanyisia kuthukuma muthukumi atoa musi ni waki enuke anewelusa athiumwe Syana situ tuimanyisia kuua Syana situ tuimanyisia kututa tuimanyisia kuboangua tuimanyisia kuda si responsible nundu kitae nichoka umuthi ukakua wese Syana situ tueiye nae wesa kwithia tueiye tusiendete muno tamatende manso gwithia kana ka kundwendo konya wia nkaikazo kome muthukumi ni wikada na jitu train ye maids withia maid esa utwawa ni wekibeti responsible indi mwitu waku ai wa form 1 mama wakwa ai mwitu wa form 2 ai ndawe chabati nyini tungianga imu bya nundu Asyai la matoe iye twamanya iwe kuthukuma na moko maitu twamanya iwe kwika maundu kututa kubuangua kuthambia meiyo ona kuima ona kwika maundu onthe kuithia kusisia mbui yula tueye Syana mitengea ukithia mundu no kibetiniki mwitu ni watu wajita mwana kiongo nangu ni asi mwana atwanie na harusi nene indi kamweletu ona kitanda kajikara kayala na sia akati ya akakometa endete wiyani na kauma kitara nikata na alani na kamubulu tokako kajilila mau mesani na kena ila remote na koke kalabuke kale mumese uma wiyani amwe baby hata sijakula ki baby lani mwitu sinde undonesa ona suluali wandhini agumisio city iya mwitu no akunyanya simwaje wai mwana sio kwa ni mololo ndine kunenge ngoi swali kibeti wetwa yuki ukitatuta kitalanya kitanda yukita maid ona kwiye uyandekata na enda ya kwetu unakuwa kwa jita wa baby jesuva baby Asyai nenyumwa ekai kwa nanga Syana nundu thinai likana kaya ndiye boarding kefo kami na standard yitike chao ke boarding na asyoka adi boarding high school na uma boarding high school and university na mwana osunde undu wa ik hizi ni nene tu nundu ingwisa hete waka mwana mokozo na we wakwata muka mwana wokozo indi we subia no dia no imanyisia ni basi yako maikethe meomo nundu nande undu wa ikako te no twoko te na imbwa yani nde undu vena no ti mwingi koti wangu Asia
musiaisia witunga inakwathime na yute na ndio pamwe na unu tusiombwa no wetie ubo wa kusia nenda nene nase kana kusia kele tunakusia kamwana we mubango wangai ulo determine yani mundu ume mukamba witu no tumanu wake abanga mundu asia 8 musi wasia 8 thinano ni mundu muka ni wao sia chao 8 lakini mwanake kusia wa mwanake kana kusia wa mwitu we mubango wangai idetermine ya mundu ume nondo mundu ume niwe ukwite mbeu mundu ume akua chromosomes ya Y and X emanche niwe ukwite mwanake nakakua mwitu na ninene tenaiti onetha wiyetu athaimende ni Syana etha wi mwana nthaisiende ni Syana na sieke onu abakosi lakini ndi asiati mundu ume takuite XY nake mundu mukanda kuite XX ndinaise ni ngwelesia na ona kau payina masatu keso kunene lakini ni asiati pamwe nau mundu umenunda mundu muka alamotwanite ni mutonya kwika masabu nesa mukamanya nindi mwaditosia mwitu na nindi mwaditosia nobo wasiana sia bahati tutani seina sio bahati ukithia ndwe sina ndwe ni bahati not unless ngaiya bange nundu no utonya bange thia na ngaiya ibanga ondunge mundu muka kalenda ni ka mundu muka kalenda ndituko yimwe yithaye muthe wa periods nigo wambelela sio mundu muka wene kalenda tukasia ni kwitha kwikindu kitawa irregular and lencular ni kila cha kawaida patena thina irregular pedha bayona niabe maupadu be thina kila periods sioka mithenya jikibathukanio na ingi yuka mithenya 10 ingi yuka mithenya no ndwithi andu tala lakini ala lencular matuko mometha miongo na nyanya kana miongo na kenda kana miongo 3 ndwithi amokau urisipi ya periods yako na mwai waku kana bida ya mundu muka wanaitanga kunyesha kana kunyesha kuasa kunyesha it is after 28 days or 27 days or 29 days or 30 days ne tukonyemwa na sana ya periods utala tukonyemwa ya periods hata wona kana periods yakuka matuko 5 waambelila sia matuko 5 ne tukujao etukonyemwe no itala etukojuya katano ya dhanda tu ya muonza isuni muthenya ithayi na periods ila very strong muthenya wa kana shida siende na udrive muthenya wa katano na wa thandatu na wa muonza isu tusieta winter periods actually yani tumasabali yana pebi ndajila jita wa ya menstrual period peilenge jita wa ya winter period na peilenge jita wa ya ovulation kana fertile days na peilenge jita dry mucus days ila ni matuko 12 kuna asia utala matuko muonza mambe ni mama periods na usioka watala muonza ala mati ye muonza na moni mo without fertile na nane na nasi aba matuko thandatu kwambia matuko thandatu kuthio bika matuko like 10 astumeta winter period ila nutonya kuitaba kana ukaima kwikata kuitaba lakini kwambia matuko 11 13 14 15 16 asu without we fertile kabisa mbeu ya mwitu yalika kwa mundu muka ikua masaa miongo monsa na ele kubika miongo nyanya nana that period masa it is equivalent to 4 to 5 days mundu ume ikua 1 day to 2 days ko ye mansha mbeu ya mundu muka ni yikala thini muno kana ya mundu ume ni kala bibinde ni kusame toke mbeu ya mundu muka ni elivi yenda kabola ya mundu ume idhambia metoke mundu ume kamwana kavatalize ya wende kavatalize ya between muthenya wa 13 wa 11 12 13 na 14 pauye la mundu mukamwe bio nundu embewe semba metoke na yivatalize wa kile tukavatalize ya wende ni kaslo na sane kaslo kwambelelia after periods immediately muthenya wa thandatu muthenya wa muonza
wanyanya wa kenda no yamba kwekana na sex nundu kaendie na nundu wala matuku ana kana tano ya ili tekala mthini wa mundu mukakatena kayetela ila mpeu ya mundu ume kana yetela mundu muka ethiwe fertile kou athe akjathe etumbi ejithi ya mbeu ya keli tuno yende na kwetela bu kuna siani between muthenya wa thanthatu wa mwonsa wa nyanya wa kenda we 10 wa bikaba wekana na sex we 10 nomwe kubika we 10 na thanthatu ni kamwana nundu kamwana ko kamituki na kayete kamituki ni nene tendia siati nundu nitukamanyithie so moje uni nene ngaina kutethie mwana kena mwitwe kala indi muswanie ila mundu mukafertile mithenyani isu mucus ya kela vaginal mucus yithaji ila white yolk. Asante. Musai seboni vota vikamudia kilungito tuko maneno ngine wa kilungu cha tualimwe kwambia saile ngida mwendoni wa saa mwanza tiwanesa. Amen.